hita hundul ni. Alani horja bagel dohi tahun yang di belakang agak ke depan, diisi ke depan. Ipangin dohanami hubat tahakan upan, Bapak Inang, ase hulobe hita hundul, isi hita nai lobe. Terima kasih.
divided among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do in remembrance of me.
Shalom ma hubata haganupan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ma hubata haganupan Bapa Inang. Bani panorang on perlu ipasingat hanami bahasa selama tetap ibadah berlangsung ase tetap hundul bani hundulan nadoma itodoh nomor pakun tempat nih. Janah selama ibadah berlangsung tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap memakai masker. Selamat beribadah mahoma iha tahun hanami hubani haganup kuria. Bani na menyaksihon ibadah on ijape nuan sadarion marianan melalui live streaming. Bapa Inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus riap mahita jongjong. Puji hita Tuhan ta, mari te doding haleluya nomor 32 ayat sada ayat 2 pakon ayat pitu. Pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, sitopa langit pakon tanoon. Ale naibata, hamdo naibataku nahu pindahi. Horahondo tondui hubamu, si holando daging kubamu, songon tanoh na dorging anjana hora, naso marba. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Jahoba si mada kuasa, namangida terus das hubagas hahuron apa sura-suran nami. Sengdong nalingot humbani panonggormu. Bani naroha nami hulobemu ibagas parsomban nami on. Papasing hamma uhur pakon pikiran nami marhite tonduimu. Aseboi sitong pamujion pakon pakaholongin nami bamu. Jana tong-tong ipasangap hanami goranmu napasing in. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ndul makuria.
Puji hitau se Tuhanta, marhite doding haleluya, nomor 35 ayat sada pakon ayat tolu. Anggo ihaton hita, sengdong dosata, ipauto to hita do dirita, anja seng ibagas hita hasitongan ini. Anggo isopotkon hita dosata, hatengerani uhur anja bonardo ia manasap dosata, apa borsi hita humbani haganut hagedukon. Halani ai, roh mahita hulobeni Tuhanta, masopotkon jana mangindo hasasapani dosa. Dosaku seng betar bilangi, hubain sando kahni ini. Doding kon hita. Seng betar bilangi, hubain sando kahni ini.
Tuhan nai bata paridup ni uhur bagal. Ipar hatongon hanami na hotop do hanami ipar jabulon dosa. Anjalang boy hanami malua anggo mangajam kon gogoh nami sandiri. Mardosa do hanami dopak ham, marhite pikiran, hata, sonai age pambahenan nami. Jana mardosa do homahanami marhite nalang ihorjan hanami, napatut si horjan nami. Lang ihaholongi hanami ham, humbai bulat ni uhur, go ni tondui, pakon bois ni gogoh nami. Lang ihaholongi hanami hasoman nami, doskon diri nami sandiri. Maidok mauhurmu banami, sasak hama dosan nami, aja bobai hama hanami ase manggolu na bayu, manggolu ibagas harosuhmu, jana mardalan bani dalanmu. Ibagas Yesus Kristus, jalo hama tonggo namion. Amen. Maronjolan humbani kuasa ni nebata, huhatahon ma bani nasyam. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing, tenger maur nasyam, doma sasap haganup dosa nasyam. Riak mahita makatahon. Amen. Amen. Undul makuria mandoding mahita. Puji hita Tuhan ta, mari te doding haleluya. Nomor 354 ayat sada pakon ayat tolu. Saksion hita maha porsayan tain, sona sinaksioni haganu pahala na porsaya bani sab tanoon. Au porsaya bani naibata bapa,
pargogo nasotarimbang, namano palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ninay bata nasasadain, Indo Tuhanta, natinubukon ni si Maria, sangganape aliaban, marhite tondi na pasing. Namanaro na parngit, bani panorang ni si Pontus Latus, iparsilangkon, mate anja itanong, turun nunugor mula manggolo bani na mate, bani ari patulukon. Naik ke surga, anja hunduli siamu ni nebata bapa, pargogo nasotarimbang ini, hunjai ma ia mulak magira, lo mahumi halak na manggolo pakon naduk mate. Au porsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsada na pasing ini, parsaorani sagala nama pasing ini, bani hasapani dosa, pakon merhoni akula, pakon bani haguluhan nasa dokahni. Amin. Hundul makuria. Ting atape tugah-tugah bata Bapak Inang sunage nyombah nama poso namar kebaktian minggu siang bani penorang sadarion sunai humani benasiam Bapak Inang nyombah nama poso namar kebaktian naman dihuti live streaming di rumah nibe atape ijape meranan bani penorang sadarion. Na perlobe khusus kubani hita pagori ni kuria. Bapa, Inang, nyombah nama poso, remaja secara umum. Na perlobe. Kebaktian malam Natal. Bani hari Jumat nalaroh tanggal 24 Desember 2020 sada. Ya dongkon ma kebaktian malam Natal. Tonga-tonga ni kuriata, aima parmasuk ni pukul 10 wib. Jadi perlu patugahon ubatakan upan Bapak Inang, hasipe sesuai dengan instruksi Mendagri, pembatasan natura Natal dan Tahun Baru, tapi lang mengurangi gok ni malas ni hurta. Mar Natal, kuria tetap memaksimalkan sonaha ase gok malas niurni kuriain. Jadi benota doholi taratak ilubi ni gerejon ilubi pakoni samping. Dengan tetap kita wajib menjalankan protokol kesehatan. Jadi ulang pala mengurangi semangat langbui. Rohma itu tetap dengan protokol kesehatan. Jadi permasuk jam 10 das mahita gereja nonggoboy tongahonom das mahita. Ini tongahonom terlebih nasiam orang tua nami. Dan abani penorangai humani tetap do isyarhon secara live. Mana tahu lang boy terben hitaroh gerejaon. Ya baik orang tua nami terlebih mahi bani lansia. Salinari petugas kanami ulang mengurangi gok ni malas ni hurta malam Natalai semaksimal mungkin tetap do i horzahon kurion. Si gok malas ni hurni hagunuk paguri ni kuria. Jadi salinari tugas-tugas tidak ingat BMI. Namangiut khusus kubani kalangan majelis. Ase marsi botohan naman diuti kebaktian malam Natalai. Khusus kubani si pangidangi parambilan para agenda sebasadoring ai full timer sekaligus mai parambilan humbani pimpinan sinodeta patupu galangan ubana soman nami situa Jansarlin Purba situa Benson Tua Saragi situa Ria Anton Damanik situa Budiman Saragi situa HP Edi Arman Purba
Situa Jonner Damanik, Situa Amando Saragi, Situa Mawaluddin Purba, Situa Kostan Tarigan, Situa Rosman Saragi, Aima Nalaho Patupu Galangan. Asi ingat Bemai, Bani pengurus sektor yang terkait, asi Boy Marsi Paingatan tene. Nah, mangikut Bapak Inang kita kanupan bani kita Baguri Nikuria secara umum. Patarni Aima bani hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 yulakun mause manggoki malas di hurta Aima kebaktian Natal Naparlobe. Masuk pukul siah 30 wib. Jadi kita sahali kebaktian dohita. Asyik dikat kita bemai terlebih holi pada orang tua. Hari Sabtuai kita sada hali kebaktian. Si Pangidangi, Parambilan Pendeta Marlan, para Genda Situa Dr. Ronald, si Basadoding Situa Yusri, Batu Pugalangan, Situa Parida Damanik, Situa Roturena Sinurat, Situa Nopita Meti Purba, Situa Kasihane Sinaga, Situa Nonda Turnip, Situa Mintaulina Purba, Situa Lursi Saragi, Situa Teti Damanik. Asi ingat Bemai, Benasiam, Asoman nami, Majelis Jemaat, Domu Hubani na isawut kanami. Na mangihut, khusus Hubani kita Paguri Nikuria tetap. Patarni use, Patarni tanggal 25, tetap do hita marke baktian. Kebetulan hari Minggu, Aima hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Kebaktian ta bani penorangai, Bapak Inang hita kanupan, sekaligus maai Aima hari ulang tahun ni seksi nama poso GKPS. Jadi mar kebaktian do hita, kebaktian Minggu pagi, kebaktian Minggu siang, kebaktian Minggu sore. Khusus kubani Minggu tanggal 26 Desember 2021 namang idangi hita Aima seksi nama poso Kuriaon. Bapak Inang hita ganupan. Kebetulan sadaran hubani jadwal ni Kuriata. Bani tanggal 26 Mei do hubani ia dongkon Aima manaksihon hapor sayaon hubani nyombah parguru tahun 2021. Bahat ni 60 halak. Bani kebaktian Minggu siang ia dongkon ma acara manaksion hapor sayaon. Tugas-tugas nami hubani hita ganupan Bapak Inang 60 halak nyombah ta tambah orang tuani Bapak Inang, berarti yang gue hitung-hitung 180 halak. Jadi bani panorang kebaktian Minggu siang tanggal 26 Desember 2021, boy ipastion hanami, ia nanta sonarion, domma iisi nama redaksionai pakon orang tuani. Alani kapasitas nai bagas gerejon mar 100 lebih kurang 160. Ini. Nah, ipasingat kanami, tapi lang ipaksa nami, tapi hanya anjuran. Singat-singat, ya. Ase hubatan na nasihol markebaktian Minggu tanggal 26 Desember 2021. Ya, angguboy dan osaran don lang keharusan Minggu pagi mero atau Minggu sore. Hasipe yero bani Minggu siangai, ya boleh maholi lantai 2 atau pe ilobe di gerejaon. Tene, ilobe di gerejaon pakon di atas mahun tulan dibuat. Mohon maaf, tanggal 26 Mei khusus maizon nalah manaksihon pakon orang tua ada rumah padat. Tene, ase mas siarusak kita Bapak Inang dah
ulang koli lang bi ibere hubagas gini lang halan situasi itu mambai nai ini aima namar hodungan hujai khusus kubata orang tua nadong sonarizon aima nyombahni nadong nyombahni nalau manaksihon pakon nyombanami par guru manaksion nalau manaksion opor sayaon ipasingat kanami patugah kanami ase markebaktian minggu ma tanggal 25 Desember 2021 wajib. Ya, kubani hita orang tua dong bata nalau manaksion tanggal 26 ase Roma wajib markebaktian minggu tanggal 25 Desember tahun 2021. Alani sekaligus salose kebaktian Natal 25 Desember 2021 pamasaut tado aima acara temu ramah sekaligus paikatkon nyombah taai sekaligus mengadongkon general repetisi iza parhundul sonaha parmasuk ni ulobion pakon hal-hal nalegan tene namar hubungan bani acara manaksion hapor sayaon dalam kubani protokol kesehatan. Jadi salinari ingat bema ai. Aima khusus kubani hita pagori ni kuria secara umum. Namangihut khusus kubani hasoman nami pengurus sektor tim multimedia petugas keamanan seksi nama poso Kuriaon Yotang hanami AC roh kita mandihuti perapotan petangan rapat koordinasi aima masahapkon persiapan kegiatan malam Natal sonai humani kebaktian ujung tahun sonai humani persiapan pelaksanaan kebaktian tahun baru ase Roma ita bani Ari Patar Senin tanggal 20 Desember 2021 pukul 10 WIB tepat waktu Marianan i-konsistori ase ingat bemai secara khusus pengurus sektor langpe boleh roh genuk gendop mewakili sahalak aima namar hoduman hubani tuga-tugahai namangihut khusus kubali nasyam pengurus MPI pakon tim kebaktian minggu sore humani Yotang ase Roma Ari Patar humani mandihuti rapat kerja dom hubani pelaksanaan kegiatan minggu sore naik pamasa bani Ari Patar humani tanggal 20 Desember tahun 2021 pukul 10 WIB ase hubani pengurus MPI Roma bani penorang Ari Patarai. Namangihut Bapak Inang hita haganupan liturgi malam Natal lomma ibagi melalui pengurus sektor. Ya, lomma ibagi nami melalui pengurus sektor liturgi malam Natal. Nah, dom hujai ipasingat kanami iotang kanami ase hubani haganupan par liturgi malam Natal nadop itodoh pengurus sektor baik bapak baik inang baik sekolah minggu baik nama poso baik par horjani kuria ase roh mandihuti latihan na ipamasehita bani Ari Kamis tanggal 27 Desember 2021 pukul 10 WIB Marianan i Gerejaon. Jadi bani asaman nami pengurus sektor pasikat nasyam maai isim mahalak ni nadop itu do nasyam par liturgi natalai on matugah-tugah tene ase rohma bani panorangai bani tanggal 20 Desember ase boy di hari itu kita pelaksanaan bani
namar liturgi bari acara malam Natal. Napar pudi patandahon aima anggota jemaat naroh hukuriaon. Aima keluarga Bapa Pendeta Nolden Lingga, pakon inang Arta Boru Girsang, pakon sadahalak nyombahni naboru. Keluargaon pindah kuria hun GKPS Jemaat Purbasari Baringin Resort Santaropat. Anjana Nuanai keluarga Bapak Pendeta Taon Marianan Maralamat i Jalan Sisinga Mangaraja Gang Kapulaga Sada nomor Sada sektor 4 Kuriaon. Mulai sadarion sah hiraun ma keluarga Pendeta Nolden Lingga inang Arta Boru Girsang pakon sada nyombah naboru gabe anggota jemaat GKPS Jalan Jonda Sudirman Pematang Siantar. Halanyai bagas hormat asi tanda kuriaon asi jongjong ma nasyam ihundulanni. Ya, unma keluarga pendetai ini asidah kita mak. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Selamat bergabung, selamat melayani juga di GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Undul mana siam? Napar pudi terakhir. Ya, kalau ini bahat di ting-ting napar pudi terakhir. Pandidion napasing. Khusus hubani anggota jemaat nadop membain panginduan hukuriaon. Aima sihol makadongkon pandidion napasing, aima naung sektor sada, sektor 2, pakon sektor 6. Anggorodo izon keluarga ai, atape melalui pengurus sektor asai pasingat, asero mandihuti perguruan Bani Ari Kamis tanggal 27 Desember 2021 pukul 15 WIB madanan ikonsistorion dana membuat surat pengantar hubani pengurus sektor. Jadi domai petugas kami melalui pengurus sektor ipadas kubani yang bersangkutan harus disadarion dong pendidion tapi ala dia bagal gabe yundurhon ipamaju bani tanggal 25 bani panorang acara Natal naparlubi. Aima tugas-tugas nami aima ting-ting bani haganupan horzata ibagas minggon terlebih. Atene domu bani masa-masa Covid nuai dope ase satonggo mahita horzain boy i horzau kita boy idalako kita ibagas sada sadaota segaligus mai dalam rangka malas dihurta menyambut Natal bardingat bani pertubuni Tuhan Yesus Kristus martonggo mahita ase tetap kita ia sebagai Tuhan aima na ibu banhonni humbani tupuan misi pekabaran Injil Kuriaon bernami mapan orang. Pasonang kita martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan na marhabang sa inapuri atas. Ijon hanami martupu tongo Tuhan kuriamu GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Namar hasadaon mamuji pakon pasangapkon koranmu. Malas nihur nami tongo Tuhan mandalanhon goluh nami si ganupari. Iramoti hamdo hanami bani pardalan goluh nami in. Tapi tongo Tuhan buedo ido pakok kanami tongo Tuhan malas nihur age parutolon tapi ibagas
in haganupan hamdo tongtong naman jagay hanami. Buedo hahurangan nami tongot Tuhan secara hajalmaun, mangindo hanami hubamu, ibagas hahurangan nami tongot Tuhan, asiboy tongot Tuhan iperlengkapi ham, nalaho mandalanhon ahan na perlu bani goluhon, terlebih bani masa pandemi COVID-10 siyah. Nalape salose itongot Tuhan hun iyanan nami agi i tanah airon tongot Tuhan. Dumay bugihan nami tongot Tuhan ting-ting na masa pakon nalaho sihol si pamasaon. Ase ondos mahubamu hamaganup na manatangin haganupan. Asiboy tongot Tuhan idalan horhanami. Sonaydo tongot Tuhan itonggoh kanami secara khusus. Ay madadana tubuh. Itongah-tongah ni keluarga kekapezalan Sudirman on. Ase marbagal matongot Tuhan danakin. Songon ne harusukon ni hanami jolma. Ibagas malas niur nami homabani sadaryon narohdo tambah hukuria nami on keluarga Bapa Pandita Nolden Lingga. Marhitei honot tongot Tuhan. Ase hanami ganupan. Nai kuria on tongot Tuhan marmalas niuhur manjalo keluarga on. Janah, boy tambah bilangan nami keluarga per keluarga i gereja on. Tuhan sonay dohoma tongot Tuhan. Nadup marujung goluh, sada jematmu na hun sektor sada, bani hari Minggu na lewat Bapa Janrisdo Sumbayak. Tuhan, hamdo na mamboto, hamdo na patutap ko tungot Tuhan na masa bani keluargaon. Totu ibagas natariluhiluh keluarga ni tading ni, hamdo pangapo natarsulur. Tuhan itonggohok ka namin do rencana-rencana ni kuriamu. Terlebih tungot Tuhan menyambut hari Natal pakot tahun baru. Asigok persiapan nami tongot Tuhan ningun sirsir doha nami haganupan manjalonin. Baik maay si partugas na dopi tetap kon kuriamu tongot Tuhan marhitei PHMJ nami. Asir romoti ham haganupan asir sirsir hadarion ni tongot Tuhan. Baik ay malaksanahon, baik ay pakon malaksanahon latihan na itetap kon ni pimpinan majelis nami. Tuhan, ageso na itongot Tuhan Pater, rapat koordinasi doha nami, haganupan na lohom rencanahon, pesta bani malam Natal. Ageso na pesta Natal pakon pesta ujung tahunon tongot Tuhan tahun baru. Hamma tongot Tuhan mangozur hasil siron ni hasoman nami. Agehan nami haganupan nalaho mandihuti rapat ay. Sonay homahan nami haganupan pengurus ni misi pekabaran Injil. Age PHMJ pendeta. Nalaho mandihuti rapat in Pater homa. Merencanahon sonahado rencana nami. Manusun program ni bani malaksanahon kebaktian sore tahun 2022. Haganupan itongot Tuhan lang buy idalan honhan nami. Ang golang ham tongtong mangozur uhur pakon pikiran nami. Asiboy sirsir hanami haganupan. Tuhan tokinari homa nalaho laksahonon nami do horja bagal na mapasing. Asir sirsir hanami haganupan tongot Tuhan jematmu. Nalaho manjalo
ruti pakon anggur, inma ruti hagoluhan, pakon si inumon marhitehon darohmu, narup madurus idolok Golgata, makop-kop hanami zolma pardosaon. Janah tokin nariu setongot Tuhan, jalon nami mahatamu, ne padasni inang pandita nami. Amma patutapkon hatamu itongot Tuhan, marurat marbuah bani pikiran nami. Ase hot tongot Tuhan, inma batar-batar nalaho sidalokon nami, bani haganup goluh nami. Tuhan, dosa pelanggaran nami weduin. Parlobe masasap kamin, ase talup ka nami manjalo pasu-pasu, nasihol beremu ben nami. Marhitei Tuhan Yesus Kristus, jalo hamma tonggo namion. Amen. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya. Nomor 20 siah, ayat sada, ayat 2, pakon ayat 5. Yesus Kristus nama nobus tondunima umbaya magoanima Jehovah olong ademu kawan maguriamu saito luhur nami By Jesus Kristus anak narohu manisiai mambaen Tuhan nami lanjang buju banhanami mandalani bainasona Gaspar
kumbani nai bata bapain na mangatasi ganup hauhuron. In manaman ramot konuhur pakon pikiran nasiam ibagas Yesus Kristus Tuhan tain. Amin. Horas mahubata ganupan, shalom. Kuriani Tuhan ta, nasiam na hadir i gereja ta rosi age kuriani Tuhan, naman dihuti kebaktian ta marhite live streaming, bani nasihol hita, manjalo hata ninai bata diar buka hita bibelta. Hata ninai bata nagabe ambilan hubata bani minggu adpen na paupat konsadarion. Aima humbani buku ni Nabi Yesaya. Bindu pitu ipukka humbani ayat 10 das kubani 10 onom. Auma mambasahon hubata. Sonon nihatahon bani Yesaya bindu pitu ayat 10 das kubani 10 onom. Dop ai nini Jahoba ma use bani si Ahas. Pindo mabam sada tanda kumbani Jahoba nai batamu. Hundagori toru nabagas atap hundatas kumbani ianan nagijang. Tapi nini si Ahas ma seng mangindo ahu. Anjaha seng ra'ahu manlajo Jahoba. Dup ai ninima. Tangar ma ale ginop parnisi Daud. Mau tiktudo pangahap nima manlajo jolma. Gabe sihol lojaan nima agenai batakku. Halaniai berehon ni Tuhan sandiri ma ban nima sada tanda. Tonggorma. Boratan rumah ma sada anak boru. Anjaha tubukonon nima sada anak. Anjaha bahenon ni magorani Immanuel. Mantega pakon manisan dosi panganon ni. Pai may boto manulak na jahat apa mamilih nama dia. Tongon pai may boto manulak na jahat apa mamilih nama dia. Tarulang managori ni raja na dua ay. Hina biaranmu sonari. Amin ay madasni. Kita haganupan hinahargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani minggu adpen na paupat konsadarion. Artinya ay langdokah be. Barahma jupah ma arina pinaima-ima ay. Parsaut ni bagah-bagah. Padan ninai bata aima parrohni si paluahin. Dom hujai kita haganupan hasoman sapor sayaon memang sadarion bani minggu adpen ope hita agepe mungkin dom mabuei na merayahon Natal tene. Bani sadarion ipatuga kubata marhite sada kisah. Aima Raja Ahas pakon Nabi Yesaya. Totu anggoy hatahon Raja Ahas. Totu ia adong maai rayatni. Adong maai na binobahonni. Adong maai na ibagas harajaonni. Tapi ise do si Ahas ase sonai pala parjupahan ni pakon Nabi Yesaya na sinuruh ni naibata majupahkon ia. Boy dora anggoy basa atap ibu kahita lo baby belta inang bapa hita haganupan. Lahomang boto mangarusi manandai ise dosi Ahas buka hita lobe bukutta bibelta ay madua raja-raja bindu 10 onom. Dua raja-raja bindu 10 onom. Kirik-kirik nasiam sahalinari hubasahon hubata. Asei boto hita isedo naisobut si Ahason. Badiai sadai hatahon pasapuluh pitu tahun kondok gabe raja si Peka anak ni si Remalia bakit raja ijuda si Ahas anak ni si Jotam.
Jadi panorang ai adong tolu harajaon. Sada ai mana ibobahon si peka, sada ai ma si resin. Bahasa hita bani Jesaya ai tene. Marumur 20 tahun do si Ahaz sangga bakit ia gabe raja 20 tahun. Tapi nini sengdong ihorjahon rosuni Jahoba naibatani songon opung ni si Daud. Lang ongga ia makorjahon hatani naibata. Mardalan do ia bani dalan ni raja-raja ni Israel. Isobuti jai ia pe itutung do anak ni bahen galangan romban hubani adat hagigian ni bangsa-bangsa. Jadi panorangai halani mangihutkon adat hapersayaon ni bangsa nalang bangsa ni naibata ia pe itutung do anak ni. Ibotoh kita ma si Ahason lang ia marhabiaran hubani Tuhan naibata Jahoba. Ayat 4 ambaniai manggalang anjaha manutung dahu pado ia. I atas butu-butu, i atas dolok, itoru ni ganup hayu narata. Si Ahaz, raja itonga-tonga ni bangsa ni naibata, tapi ia makorjahon na lang iharosukon naibata, mar naibata na ligando ia. Seorang raja. Tapi bani ayat pitu ihatahon ayat 5 lo betene. Takok masih resin raja ni Aram pakon si Peka. Jadi Israel utara takok masih Peka, sabolah ni ai takok masih resin. Jadi adong matolu harajaon isaitene. Si Ahaz raja ni Israel atau raja ni Juda, Israel Selatan, baru adong si Resin, adong si Peka. Jadi Aram pakon Efraim. Adong tolu harajaon. Dua harajaon on aima nalang manomba naibata Jahoba. Jadi ihubusidea masih Ahaz tapi seng tartaluhon. Markoalisi ma si Peka pakon si Resin iporang masih Ahaz bangsa ni naibata. Tapi memang lang tartaluhon si dia. Tapi agak daw kumbani harajaon na toluon adong do sadanari harajaon. Isobut bani Jesaya aitene. Jesaya bindu pitu ayat sada das kubani ayat siai. Adong izai sadanari harajaon aima harajaon Asyur. Rajani aima nini bani ayat pitu dua raja-raja ai si Tiglat Pileser raja hun Asyur. Dan Asyur on lebih bagal harajaon ni, lebih bolak, lebih bahat tentara perang ni, lebih hebat angkatan militer ni, peralatan militer ni, humbani si Peka pakon si Resin. Halaniai totu bani nai porang dua harajaon on si Haas mencari keselamatan maya, mencari aman, mencari selamat ia. Nini bani ayat pitu isuruh si Ahaz masuruhani marayak si Tiglat Pileser raja hun Asyur nini mahubani. Jabolonmu anjaha anakmu doahu. Si Ahaz aima raja itonga-tonga ni bangsa ni naibata. Sama dengan anggobani pemikiran ni Israel. Bangsa ni naibata, jabolon ni naibata Jahoba dosidea. Anak ni naibata Jahoba dosidea. Na iparmudu-mudu naibata Jahoba dosidea. Tapi rokosi tantangan ai, rokosi habiaran ai, nini hubani raja ai. Jabolon mudoau. Anakmu doau. Nah ada pangap na siyang inap na siyang bapa inang haganupan. Misal ni anggoy suru na siyam ni ombah na siyam makorjahon sada horja mungkin agak mahol.
Tapi halani langadong sihol makorjawan horja ai ni omba ai. Mitorlau ia hubani orang tua nalegan. Nini, anakmu aku ya. Pekerjamu aku, hambamu aku. Mitor ipar nalang mahoma Jehovah naibata. Totu nahado perasaan ta. Nahado anggo hubata ma ibahen sonai tene. Nini si Ahas ai hubani raja ni Asyurai. Takok maham palua hamma ahu ase hamma na mangimbang musuhku na dua ai. Ambah ni permohonan ni ai. Nini bani ayat walu ai. Ibuat mapirak pakon omas. Najuppa ibagas rumah ni Jehovah. Ibagas kamar parartaan. Itongos maai. Hubani Raja Asyur. Laho manandai. Mambotoh isedo si Ahason. Ternyata on ma iya. Mangaku do iya. Raja itong-atongah ni bangsa ni Naibata. Tapi pembahenan ni. Tapi tindakan ni. Keputusan-keputusan ni. Sama sekali. Lang marhabiaran hubai Naibata. Malah mengondoskan diri do ia. Hubani kuasa nalegan. Raja Asyur. Kuasa na itori ini lebih hebat. Lebih canggih. Lebih luar biasa. Yondoskon ni do diri na hujai. Bahkan omas pakon pirak. Han rumah ni Jehovah ai. Itongos ni hu raja ai. Mapar nalang naibata. Mengabaikan Jehovah naibata. Yang adalah Jehovah naduk maparmudu pargoluhon ni sidea nasa indoka. Bani situasi nasi sonayai ma nama biar sidea na hitir-hitir sidea terus iporang raja na dua ai. Sangkin hitir-hitir ni sidea nini bani Jesaya bindu pitu ayat 2 ai. Gabe hitir mauhurni pakon uhurni bangsani. Songon hayu harangan nani dugur ni logo. Tiba-tiba kita do hayu nai harangan tene. Paling tidak anggodomba iai harangan na sering jadi illegal lodging ai tene. Merlumba halak membuat pasti besar, pasti gogoh, pasti kuat, pasti kokoh. Tinggi dan kokoh dan teguh. Tapi ai penini songon hayu harangan na idugur ni logo. Mulai goyah, lang margogo, hampir-hampir roboh ma hayu ai. Sonai makiadaan ni si Ahas pakon masyarakat ni pakon bangsa ni Naibata ai. Halani ai roh Nabi Jesaya manjupakon Raja Ahas nini pindo mabamsan basada tanda kumbani Jehovah. Itonga-tonga ni uhur biar ai. Itonga-tonga ni rasa terancam. Itonga-tonga ni hagalekon rasa tidak berdaya ai sidea. Bahkan itonga-tonga ni mungkin tidak ada lagi jalan keluar. Na idida pita jalan buntu ai. Nini Nabi Jesaya. Pangindo masada tanda kumbani Jehovah na ibatamu. Tanda nalaho makatahon monang do sidea. Lang mahua malua do sidea selamat do sidea age iporang bangsa na ijahanin pe. Tapi ahaman ini raja ai seng mangindo au seng raau man lajo Jehovah. Seolah-olah anggo bahasa ni ai bagas pikir aku enggak penting, enggak perlu itu. Lebih kuatnya Raja Asyur. Halanya nini Nabi Jesaya ma hubani si Ahas ai. Halanya berehon ni Tuhan sendiri ma bani masada tanda. Tonggor ma boratan rumah masada anak baru anjaha itu bukan masada anak. Bahenon ni magorani Immanuel. Sada tanda. Naibatana dok ma itulak ai. Naibatana dok ma iparnalang ai.
nai batana do maiyakui hagogohoni, nai batana do maiyakui panggom-gomioni, pangondingioni sadokanion. Tetap do sihol mambere tanda halani holong niateni hubani bangsa niai. Aima tanda. Anggo isobut tanda kan ya rusita do tanda. Tanda ai biasani unik, istimewa, membedakan ia dari yang lain. Tanda aima sada anak boru. Boratan rumah. Jadi sedo parinangon tapi anak boru. Totu anggo konsep berpikir ta halak si malungun. Anggo anak boru do majelasa itene. Tapi anak boru boratan rumah. Totu on tanda na luar biasa doon. Tanda halongangan doai. Bagaimana mungkin tanpa bertemu dengan seorang laki-laki. Tapi aima habagalon ni tanda ai. Nabi nere ni naibata marhite kuasa ni tundui na passing. Tanda halongangan doai. Tanda ai, tanda halongangan ai. Aima pertubuh ni sada anak. Anjahe ibahen magorani Immanuel. Jadi Immanuel on ma na itawarhon na ibata. Memang itulah kodo mangindo baku. Tapi na ibata mangogohkon. Immanuel matandani. Anjana artini anggoy bahasa hita bani Mateus sadai 23 aima. Hasomantado na ibata. Kita haganupan hinaharga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Immanuel. Biasanya on bani hari Natal tene. Tapi bani sadarion ipatugah kubata bani minggu advent on. Immanuel itawarhon hubata. Itonga-tonga ni pargoluhanta yang mungkin langsung on si ahas. Tapi bani kondisi ini dos. Ada tantangan, ada ancaman, ada pergumulan, ada sitaronon, marbagai-bagai parutolo ni bagas goluta, membenita si patah gobir, mabiar, leh-leh galek, songon, hayu harangan, na idugur ni logo, langkokoh bejongjong, domba galek, domba langadong besi patah, atau guhon yuhur, pangarapan. Roh, halanya dong no kena taringat. Covid nih tene. Roh varian baru. Macam-macam gorani. Atak AHPI membahen adong nalang saut libur. Lang saut liburan. Terganggu mau se perjumpahan. Pakon hinaholongan. Perekonomian pun terganggu. Komunitas-komunitas bahkan banyak organisasi, institusi terganggu. Bahat na doma hampir-hampir kolaps mause. Bahkan mungkin sonai do age rumah tangga itonga-tonga ni pargoluhanta. Situasi ai membenhita gobir, hitir-hitir, mabiar, atap AHP istilah ni ai. Buai tu mang kondisi na membahen hita songon hayu harangan na nidugur ni logo. Logo gilumbang ni dunia on. Buedo boy gambaran logo pakon gilumbang ni dunia on. Persoalan keluarga, rumah tangga, niombah, bahkan ekonomi yang paling terutama misalnya. Buai itu mang logo gilumbang ni dunia on. Na sedang manggoyang hapor sayonta, manggoyang hadirionta. Tapi Bapa inang hita haganupan hinaharga ni Tuhan ta Yesus Kristus sadarion roh na ibata makatahon hubata on matandani Immanuel mabaina siya. Artini hasomantado na ibata. Anggoy bahasa hita bani Rom bindualu ayat 30 sada. Buka hita tongon tene inang Bapa hita haganupan. Roma bindualu ayat 30 sada. Do majupa na siya. Anggo do majupa aseria pita mambasahon tene.
Rom 8 ayat 30 sada rehab kita membaca sonon mahatani naibata. Aipe aha mahata hononta pasal si anggo naibata hasomanta isema imbangta. Anggo naibata hasomanta anggo Immanuel masa persahitan Immanuel tidak ada rasa takut. Masa si taronon pasalah keluarga Immanuel naibata makasomani. Masa segala kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan Immanuel naibata makasomani. Naibata neija, naibata na domba sadokanion. Mamboan hita malopusi bagai-bagai parutolon si taronon ni parguluhanta membendas kita hujon bani sadario. Hampir 2 tahun ma panorang pandemion. Buey ma hinaholongan ni hurta na manadikon hita. Na berubah pola hidupnya. Yang dulu punya perusahaan HP Sonari ia magabe pegawe. Yang dulu direktur HP Sonari ia ma anak buah. Yang dulu pekerjaannya menetap HP Sonari istilahnya mocok-mocok. Tapi bani haganu panai sadarioni hatahon domaroh Immanuel. Izama Immanuel ini teni yang go bahasa Sonari doma OTW. Halania yang go doma OTW iya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Halani anggo iya hasomanta langadong age ICP na berhasil mengimbang hita. Rosi aido agena terjadi itonga-tonga ni harajaon ai, itonga-tonga ni bangsa ni naibata marhite na pinadas ni Nabi Jesaya ai. Bani ayat 15 esaplonom ihatahon marhite sada gambaran. Nama katahon bahwa ada waktunya memang. Lang ihatahon adong mas ada tanda nini kan langsung hadir. Lang adong do panorang ni. Panorang ibotoh anak ai, dakdanak ai, mamili na madear pakon na jahat. Artini adong panorang ni. Halani ai, bani panorang ai, mar Immanuel mahita. Na pasti anggodomma iya gabe hasomanta, ICP lang adong nagabe imbangta. Memang adong do panorang monang tokin raja lawan ni Raja Ahas ai ma si Pekah pakon si Resin bahkan Asyurai tapi dop kosiai talu dosidea. Halani ai sahalinari ku basahon nini bani bindu pitu ayat siabe. Anggo seng persaya hanima seng anjay totap hanima. Jadi AGP pakonise hita berkoalisi. AGP pakonise hita marhasoman. Anggolang porsaya hubani naibata seng anjay totap ay. Asena utama marhasoman ma pakon naibata. Sadi haripe songon doding ay tene. Doding nomor 400 sadia dogini ay. Ya Tuhan, tiap jam nih yang gue bani bahasa Indonesia. Bahasa Simalungun nih sunah lagi. Oh Tuhan, tiap jam I ham tumang nabo paso nanguro baya ganupiana Jadi jangan hanya di gereja Immanuel. Lang pita sangga partonggoan Immanuel. Lang sangga membaca Bibel Immanuel. Tapi sepanjang waktu Immanuel. Naibata hasomanta. Ini yang gue basahkan nubatai ayat 2. Tiap jam hasomani au.
anggorapkon ham, sibolis pelau. Tiap jam bamu magolukin, anggoda ham, soya doganupan. Tiap jam, ajari hamau, ay ningondo tetap hudingat padanmu. Tiap jam, hupuji goranmu, bay haganup ianan, hamdo hupindahi, naroh doa sonari holong maham. Jadi mani minggu at penon, napaupat konon, malas suhurta, nini nay batahu bata, Immanuel mabam. Jehovah mamakasomaniham, napatogukon, napatotapkon, pakasomanionni, pangurupionni, pangundingionni bamu. Namambere hamonangan, hamalumon, hadameon, hasehaton, hapentaran bamu. Napasir-sirhon malas nyuhur, pakon pangarapan namang golu, mandalani golu kulo benyarian. Tokinari izalohita do parpadanan napasing in. Ruti pakon anggur, parhitean ni daging pakon daro ni Tuhan ta Yesus Kristus. Malas tumanghurta, inilah Immanuel yang sudah nyata. Naboi ididamatatta. Bahkan inikmati hita maai, ijalo hita inikmati hita, bahkan marsada maai, pakon dirita. Daroh ni Tuhan Yesus marsada pakon darota. Akula ni Tuhan Yesus ai marsada pakon akulata. Tapi tot tulang pitah ai na paling penting ai ma bahwa guluh ni tondui ni tetap maai rap pakon hita. Asi anggoy jalo hita mato kinari parpadanan na passing on. Amen kon hita ibagas dirita, amen kon hita ibagas uhurta, Immanuel. Apapun ahape dalan nalaho si bolusonta, Immanuel. Turun atau naik, golap atap siang, malas nyuhur pakon pusok nyuhur, atap ahape ganupan ay, nitama domma hujalo parpadanan na passing in. Immanuel. Tanda ni namar Immanuel totu, mardame mahita. Riap marmalas nyuhur mahita, riap marsisa sapan dosa, songon Tuhan nadup masirsir manasak dosata. Amin, martonggo mahita. Ijalo hanami ma hatamuin Tuhan ibagas malas nyuhur. Immanuel na isurdukon hamhuban nami. Na iondoskon hamhuban nami. Nagabi hasoman nami mandalani goluh. Nabuei sitaronon parutolon hangaluton agebani bage sitaronon. Gabi marguguh mahanami. Gabi gokma toguh niuhur pakon pangarapan nami. Puripe masa sagala logo pakon gilumbang. Naboy mambain dugur hapor sayaw nami. Tapi tetap mahanami marurat ibagas hapor sayaon hubabu. Ibagas holong niatemu Tuhan. Porsaya Tuhan nami. Kuasamu marite Yesus Kristus Tuhan nami. Na sihol jaloon nami marhite parpadanan na passing in. Tongtong patuguhkon hadirion nami. Patuguhkon uhur nami. Mandepakkon bagai-bagai parguluhan on. Terima kasih mabamu Bapa. Hamahasoman nami, margogo mahanami, malas mahur nami. Malas mahurmu Tuhan, idalankon hanami mahatamuin. Amin.
Kuriani Tuhan, paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata ninay bata, nagabe onjolan bata laho manggalang. Ay manatar surat bani pasalmen 50 ayat 14. Galangkon mabagal niuhur bani nay bata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani si timbulan in. Sonari ondoskon hita ma galanganta. Domba tubuh sabor nginon panondang ni dunia on Usi songon aku latain Immanuel Gorani Terboge doding ni malaikat Italun Efrata Memuji Tuhan tanah sangap pakonggom na total. Age sombu partubuni daulat no tobuni Age anup natino pai mamuji gorani Aiya si mada kuasa kobai doganubi Mangimbang si bolis gedosa seng dohu singani Ay doma tubuh sabor nginon panondang ni dunia on Usi songon aku latain Immanuel Gorani Terboge doding ni malaikat Italun Efrata Memuji Tuhan tanah sangap
gom gom na tota. Ase Mandoring Mahita. Puji hita Tuhanta, marhite doding haleluya, nomor 300 ayat sada pakon ayat 2. Hosianna mabai Raja Naro, permahan daun surga, marmega mahoboru Sion, ai domaro rajata. Amin haleluya, sai sombama Tuhan tarajana sang abdi. Amin haleluya, sai sombama Tuhan tarajana sang abdi. Puji magorani Raja si parmonan. Amin haleluya, sai sombama Tuhan tarajana sang abdi. Amin haleluya, sai sombama Tuhan tarajana sang abdi. Hosianna mabai Raja Naro, buang lima tang nagogo, mandoring na porsaya ganu, mega manomuno. Amin haleluya, sai sombama Tuhan tarajana sang abdi. Amin haleluya, sai sombama Tuhan tarajana sang abdi. Puji magorani Raja si parmonang. Amin haleluya, sai sombama Tuhan tarajana sang abdi. Amin haleluya, sai sombama Tuhan tarajana sang abdi. Bapa pakon inang, pakon haganupan kuriani Tuhan, sonari masuk mahita bani horja bagal napasing. Paima idalan kon hita horja bagal napasing, soldoi sobukon nami piga-piga hal. Naparlobe, bani hasomanta nalape angkat sidi atap manaksion hapor sayaon, domu bani aturan pakon ajaran ni GKPS, ase ulang pala lobe si dia manjalo ruti pakon anggur. Jana napa duahon, sangga separtugas membagi hon ruti pakon anggur, jana doma das hubata, ase ulang mitor ipangan hita apa iinum hita ay. Tapi paima hita malobe, hanami makatahon, jalu hama, anca pangan hama, atap inum hama, baru ma idalan kon hita ay. Aima piga-piga hal nasiol isobut kon nami hubata. Sonari ase parsiap kon hita ma dirita
Lao manjalo horja bagana pasing, riak mahita jong-jong. Paridop ni uhur anjaha pardiar layak do Jahoba. Nanget maringis, anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibain hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibalas kon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani nyombahni. Sonaido idop ni uhur ni Jahoba bani sagala nama kabiarisi. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata Bapa nami paridok niuhur natar sulur ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ham do sibere haluahon, pakon hagoluhon nasa dokahni. Marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nasirsir manggalang kondiri ni makop-kop hanami pardosa. Bani na ijalo hanami parpadana na passing on. Maidok mauhurmu banami. Tonduymu na passing inma mambuha uhur apa patotap kon hapor sayon nami. Ase lambin martenger ni uhur hanami humbami Yesus Kristus nama kop-kop hanami. Amen. Ria mahita martonggo, marhite tonggo na yajaron Tuhan ta Yesus hubata. Hamba panami na inagori atas. Saya nama pasing magoran. Saya Roma harajon. Saya saut maharus urmu inagori tonga onsong na inagori atas. Bere hama banami sadarion haguluan ari-ari. Sasakama dosa nami song panasat nami. Bani dosa niya soma na dosa dupak hanami. Ulang hanami bubay ham parlajoan. Palua hamba hanami humbani pangago. Ay ham dosi mada harajaon. Pakon haguguhun. Apa sangampun sadukani. Amen. Hita ganup nani hargani naibata. Iparsita hita sonari manjalo parpadanan napasing in. Halani ain ningon takas dohubata pasal horja bagal napasing in. Rosi aha do ulih tahujin. Parpadana na pasing ay mahataridaoni idok ni hurni nebata hubata. Halani ay martari makasih mahita hubani nebata. Nadok paluakon hita marhite anak ni Yesus Kristus. Bani nasihol ijalo hita ruti pakon anggur. Nagabe parhiteni daging pakon daroh ni Kristus. Roma hita hubani Tuhan ta ibagas toru apa borsi ni uhur. Halani ay balosi hamma sukun-sukun on. Na parlobe ihapor saya hamdo Tuhan Yesus Kristus. Nadop rohu tanoon paluahkon pardosa. Ya nadop mate apa mula manggolu makop-kop ham. Mamor sanjana manasap dosamu. Ihapor saya hamdo. Uhapor saya itu. Na paduahon ihapor saya hamdo ruti pakon anggur. Nabani parpadana na passing in. In managabe parhiteani daging pakon daroh ni Tuhan Yesus. Ihapor saya hamdo. Uhapor saya itu. Napatoluhon. Rado ham makagolukon hasasapani dosa. Nadop ibere Tuhan Yesus hubamu. Marhite na makagolukon golu na baru. Rado ham mardear pakon halak na manusahi uhurmu. Jana na manasap dosani. Rado ham. Rado. Ibagas malas ni uhur. Do na ibata manjalohon pengakuan si sonai ai. Tarpuji manay bata. Marhite haganu parko hagoluanta. Amen. Hundur makuria. Mandoding mahita. Puji hita Tuhan ta. Sada pakon ayat tolu.
Anggo sonai, paunduk hita mauhurta, mardingat tona pakon manangion hatani Tuhan Yesus, bani na pasisirhon parpadana na passing in. Ibuat Tuhan Yesus maruti bani borngin sangganahona partahian ia. Hiaton ma tarima kasih, dopai itopiki maai, ibere hubani susiani iri hiatahon. Jalona siama, anja pangan ma, dagingku doon, na binereon makop-kop nasiam, bae nasiam masonin gabe pardingatan baku. Dop asalpu si dia mangan, ibuat ma panginuman in, hiaton ma tarima kasih, anja hiaton ma dopak si dia, jalo nasiama, ganup nasiam manginum hujin, ia panginuman on, pada na baru doon, marhite darohku, nai duruskon makop-kop nasiam, bayan hasapani dosa, bayan nasiam masonin gabe pardingatan nasiam baku. Ase roh manasiam, aidoma sirsir haganut, dai anja tonggor nasiama dear layakni Jahoba, martuah mah sagala mah martenger ni uhur, kubani. Kuriata riak mahita jom-jom. Ihatahon Tuhan ta Yesus Kristus jalu hama anja pangan hama, daging kudon nabi nerehon makop-kop ham. Ihatahon Tuhan ta Yesus Kristus jalu hama anja inum hama, daroh kudon nai duruskon makop-kop ham.
Puji hita Tuhanta, marite doding haleluya, nomor 320 tolu, ayat sada, pakon ayat 2. Ihatahon Tuhanta Yesus Kristus, jalo hama anja pangan hama, daging kudoon na binerehon makop-kop ham. Ihatahon Tuhanta Yesus Kristus, jalo ham anja inum hama, daroh kudoon na iduruskon makop-kop ham.
inma maramotkon, pakon patotapkon urnasiam makapor saesi, ase bani nasiam hagoluhan nasa dokahni. Amin. Mandoding mahita. Puji hita Tuhanta, marite doding, haleluya, nomor 340 ayat 1, ayat 2, pakon ayat 3. ayat sada. Sai pujian kuda Jehovah bani sagala panorang. Tong do puji-pujian bagas pamanganku. Marhite Jehovah do marmega-mega tonduihu. Iboge Hasomani nasyama au pabagalhon Jehovah. Hupindai do Jehovah anja ibalosi do au. Puji hitama Jehovah, riak mahita makatahon puji hitama Jehovah, martarima kasih mahita hubani. Amen, hundul makuria, mandoding mahita.
Puji hita Tuhanta, marite doding, haleluya. Nomor 132 ayat 1 ayat 2 pakon ayat 3. Martonggo mahita. Ham Tuhan ay bata bapa nami parholong niate apa paridop niuhur. Ipuji janay pasangap hanami doham. Halani idop niuhur apa dear nilayak muna dop ijalo hanami. Dom maihop kop ham hanami. Janay sasap ham dosa nami. Gabi manggolu hanami ibagas idop niuhur muin. Pabayu ham mahanami mandalani hari-hari ni golu nami. Ase margogo jana marhamonangan hanami, makkorjahon harosuni hurmu. Patotap hamma hapor sayaon apa pangarapan nami hubamu. Ase margogo hanami pasangapkon ham sadoka gulu nami. Terima kasih mabamu Tuhan, bani haluahon apa pasu-pasu munadop ondos huban nami. Ijoni galangkon hanami do diri nami. Pakon buah ni horja nami, nagabe tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan namion, lahu padoraskon pardalan ni horja ikuriamu. Lambin pasu-pasu hamma golu, apa horja nami, pakon sinadongan nami. Ibagas Kristus Yesus si palua hanami. Amin tundui daging uhur apa guguhnin. Tundui daging uhur apa gugurkin ulang baina sambor sabamu main ningon gokbamu Kuriani Tuhan, laho manasyam, jana baritahon nasyamma itonga-tongani si paju begu-begu hamuliaonni. Itonga-tongani bangsa-bangsa halongangan nabi nahenni ai. Jalo hamma pasu-pasu
humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjahai paroro Tuhan nai batama ham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu, jana maidop mauhurni mangidaham. Idop pakkon Tuhan nai batama bohini hubamu, janai pasorap mada meni bani tonduimu. Amin. 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 Shalom mahubata. Jadi salam sehat mah. Ya, yondoskon mah bani PHMJ maka tahun teni alani somal ni anggo marhaben adong salam-salaman. Cik. Ai doma tubuh sabor nginon panondang ni dunia Gusi songon aku latain Immanuel Gorani Tarboge doding mi malaikat Italun Efrata Mamuji Tuhan tanah sangap Panggom-gom datota Age sombu partubu nii Daulat dotong luhur nii Aseganup dati nopain Mamuji gorani Aiya si mada kuasa Gok paido galubin Mangimbang si bolis ke dosa Pendok usiha